سلاف لتا سلاف لوا سلاف لرهبر خاص وعام ريزان أنبياء سلطان أصفياء حبيب دلا ولتمام أنبياء سلاف لكعبة شريف لقدساء شيرين سلاف لبابا طاهر أوريان سلاف لعلي حريريبة سلاف لسيداي عشقي ملا جزريبة سلاف لفقيه تيرامبة سلاف لملاي باتيبة سلاف لشيخ أحمد خانيبة سلاف لبرتو بق حكاريبة سلاف لسياح بوشبة سلاف للشيخ شمس الدين قطب أخلاطي بريفكانيبة سلاف للشيخ عبد الرحمن أختبيبة سلاف للشيخ محمد كربلاي أختبيبة سلاف للسيد علي فندوكيبة سلاف لملا سعيد كردي وشيخ سعيد بالويبة سلاف لمير خاصان وإيد شوبا واند دچن وسلاف لتا أي عصيمان أي جماد هركة دلمه سلاف لتا چياين شر وشيرا سلاف لتا چياين شر وشيرا سلاف لدشت وزوزان سلاف لأهل بريان سلاف لفرات دجلة ونيل كربلا برينا كور حلب چاجار حمايا بريندار سلاف لوبا اي گلنگو دي آخا اشيدا شين هاتيه سلاف لتبا سلاف لعقيد وميرن دبني حبس وقرتي خانه دنا سلاف للمهاجر دبيخيلا تنبون وبيكسيه دنا سلاف لدايكن هجا لبرخيواني عزيز سلاف لروج وشاف سلاف لدوزا دعوة بدنج وبداو سلاف سلاف بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله 100,000 بيجمار حمد وسنا جخدار حتى روح بك دبار صلاة سلاف لسردار بله تماشوان عزيز ديسا دي برنامج نو برنامه سرنامه ده ام لپیشبری وانا دما وقت بخیر به تماشوان عزیز به میوان نی نو ایرو فخردین شمرخی ماموسته لکولینر هلبستوان فخردین شمرخی مریا دیسا ماموسته لکولینر روزنامه‌وان محمد بارام مریا بخیر هاتن و سر چعوا هاتنه خیر خودش راضیه براستی شخوا ماموسته محمد باران جی برنامه منی بره و ذات و شخوا و نازکن ماموسته فخردین شمرخی جی نه غریبه نه گو ناس ناکن جی بره و شخوا درته برنامه شخوا خصوصا برنامه دیوان بره دردکت و هلبست دا خواندبون جو علیه و اون شخوا ناز دکن جو حوجه ناکم گو از وی بدم ناز کرم دیسا هجبر اون ناز دکن سیداجی خودش راضی به شخوا اون ناز دکن ایجاون کیف بکن ام دست گر و گشت خواه بکن لسر عرض جهان و کردستان ام دیسا لمال او ببن میوان و ام دبن عاصمان دلی ودا دین دیوان خواه جخوا ام جبو وکم بونه ایرو بحثامه مجارمه شیخ عبدالرحمن اختبیه ایرو اولاد کردستان جوالات دیاربکر جامت
اولادك آمد ام زمان بینن لسر حیات و جیانا و ام باخفن و خدا قسمت که نصیب که شیخ عبدالرحمن اختپی مامۆستا فەخرەدینی شەمرەخی ژمارە هەلبەسنا بزمان بینە بەڵێ مامۆستا مەمەد بەڕان دخوازم بۆ دەست پێ بکەم کەرەم بکەن شێخ عەبدوڕەحمان ئەختەپی لکووە لە دیە لە کاتی دنیێ ئەم شێخێ ئەختەپی ئەم ناس بکەن ئەv شێخ عەبدوڕەحمانی ئەختەپە li gundê Aqtepê yani li qeza Diyarbekir Çinarê û li gundê Aqtepê hatiye dunyayê navê bavê wî Şêx Hesenê Rûhanî Nûranî dibêjin Şêx Hesen ji Xiyavî ye ji wir yani ji alî wê derê hatine virda li Weysel Qaranî çewra Weysel Qaranî dabûne ji berî ku Şêx Abdurrahman were dunyayê hatine li wir li Aqtepê cî girtine cî dane wan medrese vekirine tabî tedî ehlaq û jiyana însanê bilga me şêxê me alimê me tedî ku da çûne düşünce wan ji berî ku mala xwe çêkin medrese çêkirine düşünce wan ji bo însana çiqa feydelî bibin mamostewextan vegerin dîroka İslamê weka Resulê Xweda aleyhissalatu vesselam teyî got mescîda mizgefta nebevî înşa kiriye ciyê teyî belê kiriye yani ew çand ew kok ji dîroka pêxember tê ji wir tê belê ji wir tê zaten alemi İslamê jî warisê Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bûne düşünce wan jî ew bûye ku da çûne ewlî ji berî geçima xwe jî medresê xwe û fetiyê xwe û dersê xwe xwestine ku bicî bikin û wî jî li wê derê medresa xwe vekiriye û dest bi ders û dayînê daye ders û dayînê kiriye û ders daye feqiya xwe kiriye Şêx Abdurrahmanê Aqtepe sebiyî wî yê mezin zarokî wî nav zarokî wî de ê mezin e û wextê ku yani tê dunyayê û piştî mezin dibe tê zemanê ku îdî ew ê bixwîne lazim e bixwîne tedî di alemê İslamê jî özellikle alemê di herêma me de jî û şêx û alemê me hê yaşê wan piçûk bûne ê ku cewher di wan de hebûne hinkî çev tije kirine yani insana belkî diyaşê wan da hê sebiyê ku li sebîtiya xwe yaşamış dibûn û dilêyîstin ewana Qur'an dixwendin ezber dikirin belkî dibûn hafiz belkî eser yaz dikirin ew jî eğitima xwe ya ewlî ji bavê xwe digire pir alimê me özellikê wan ewin yani ji bavê xwe girtine ya ji birê xwe girtine ewlî eğitima xwe ji wan digirin ew jî û bi tevî di birayî wî din jî sê bira bi hev re li ba bavê xwe dixwînin li ba Şêx Hesen dixwînin û eğitima xwe piştî ku li ba bavê xwe heta ciyekî heta sewiyeyekî pêş da dibin Şêx Abdurrahman bi eğitima wê derê tenê qayîl nabe dixwaze eğitima xwe pêş da bibe medresê Kurdistanê wekî jî digere û diçe Iraqê diçe Sûriyê li wir dixwaze eğitima xwe xwendina xwe temam bike û li wan dera medresê wan dere de dixwîne û xwendina xwe temam dike û tê wextê ku xwendina xwe temam dike û tê cardin tedî di medresê da di xwendina da pirî wî jî piştî wefata bavê wî jî meşxuliyetê wî ku ew kitabê ku ji bavê wî jê re belkî mîrasa en mezin jî ew jê re maye yani kar û îşî wî bi wê re meşxul bûye di kutubxanê da viye û ji xwe re xwendiye heta divê ewlî ku hat ket medresê xwest dersa bide û piştî jî bi dersa re meşxul bû paşê nihêrt ku ev îşê ew dike birayî wî jî dikare bike dersa bide û demekî hê jê re dixwaze ku bixwîne eğitima xwe temam bike ya jî kitabê xwe ders û dayînê teslîmî birê xwe dike ew dewam dike
دکه کتابخانه باو خو کتاب باو خو دوام دکه خواندن خو شیخ عبدالرحمن انسان کی پر قنجویه ایکو حیاتا ویزان و یعنی به مثال تمام عالمه ما گرچی وسان تدی هر یک وصفه کی وان درکتیه پیش yani vasfı ilmi zaten de tevada heviye ama mesela Şeyh Abdurrahman da vasfı insanı muhtaç, insanı fakir, insanı belengaz ku işevan bibine yani cuvana hizmetkar viye mesela hayatı da derbast ve insana ki usavu diçu eğer ku insana ki muhtaç bizanıviye diçu zingal pişta xud kir dibir berdere wanda dani ihtiyacı avan yani her ali de hizmet yani ders tibe ders tibe ilm ve ca edebiyat mütevaziye ku halkıra yardım bike dve bihinki insanlara diçu ave pişta xud kir dani ave jwaran dani ev ahlaki vi ahlaki vi دوی وسا الانسان تاثیر کرد خبردانی ویج علمی بهتر اف اخلاقی وی الانسان وسا تاثیر کرد انسان هنک هبون انسان دوی بلگه دا خریستیان بون نه مسلمان بون اولور بون جه etkilenmiş bun Müslüman bu. Yani ev örnek او yani gotine betir jiyan bale je teoriye betir تدمي براتيك أخو دعوتك براتيك دعوتك بحياتك ملات هو يك جملات يك جملات وملات ياردم تكر دهات حسكرني يعني لوي حالي لوي حركتي وي اوقع عالم ويعني تنازلي فان تشتاتك تدي انسانك يعني عالمي بلكي دويت وان تاريخ هذا ام وان تنزيه كن اما اي وان باشيا اي في عصري اي زمان مدى yani belki henik navevan alimin sadece ilmi işte kubxoynin pe geçme xuya dünyayı bikin yaji mesela go alim her peşya seri civatı runi o ci xoşjera ve nane xoşjera ve belki yani insan bu şekli yani kıyas tike qana çeberhe yani henki alimi ku belki van paşya meditin millet jumara hizmet tike serdesti wan digare ama اول سردسته ملت گریانه وانج ملت را خدمت کریه اخلاقی وارستیا رسول الله صلی الله علیه و سلم جی اویه تدی دسیره دجی عمدزانن yani bu belki suikasta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem jder vada او insana kitte utkeven navcibate kirayid ber xuda ve şartiye ku az Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ka kijane az جیوی تثبیت بکم و کراها بکشین بیردن هجومی بکم بکشم به مقصد تی و دنیا ناف جوات دا یک آوید گرینه بر جوات دیگرینه آوید ده انسانه یک به یک لبروان دیگره آوید اکرامی واند که دوی از جویا بپرسم که کی جانه یعنی پیغمبری وان کی جانه از هم بکم و هجومی وی بکم و وی بکشم دپرسه دویجه ازم yani eko yani او insanı peygambere او insanı ku jivan insana hizmet ke ave yani ev azm dibiş yani hakikaten jivirte yani berin haj demego Kur'an nabuna خودی کبیر خود مدرسه خواهد کردن اف دیروکا جیان رسول خدا علیه الصلاة والسلام دهات دیسا يعني سيد خلقه او گوش خلقه را خدمتکاره گویات حدیث رسول خدا علیه الصلاة والسلام بجیان خو نبگوتنه تنه گو بجیان خدانی هوله شیخ عبدالرحمن اختبیجی ولو خویای کی گو بجیان خو وارثک پیغمبر خدا ابو علیه الصلاة والسلام ما موسى استخوازم بگر بهم سروه شیخ عبدالرحمن اختبی يعني علمي وینا و جیانا وینا تی گوتی کت شونا باوی خو خلیفتی گوتی درسا مدرسه و باره مدرسه پشتا خو کر چوی دحف کر چوی کشاند
جو دفج علم مدرسه و درسدان برد و تكر نام فيجو ادبياتي نام نفسكاريه يعني عجبا يعني او خدمتا نویساندن و خوندنا گوته گهاشتنا مروف کو مروف بکیجو و خو مروف وی شکلی خوش خلقیره به خدمتکار جوینا بلندتر دی يعني جوج بوكو قريب هنكي دي قريب بكرنا افوالا دي خاص ورد اقرا يعني وده جو رازي برنامج يستر خيره ان شاء الله برياوي از خوازم بحث مدرسه بكم يعني الدوره شيخ عبد الرحمن اختبي خود جي رازي به لكردستان لهلا سرحد مدرسه هابون لهلا سيرت جزيره مدرسه من ولهلا ديار بكر مدرسه هابون يعني مدرسه مشهور فان دورنا هابون عالميتي ديجيهانجي يعني ند بيجند علمي تاني ده يعني ده ادبيات ده تشتبك تكنولوجيا بيجن يعني استرونوميا ده فني ده قال لك علمي دنيش دخاندن يعني مدرسه ويدمي وقت زانينجه يونيفرسيتي نهابون اجاري زانينجه ده فان زانينجه ده فان مدرسان ده يعني هناك خواندكار هناك عالم زيدا يعني پیش کتنه یا جی نافدار بونه يعني افانا هناك يعني فردي ام بيجن مثلا شيخ حمد خاني ملاي جزيرين يعني خود جوان رازي افانا يعني فردي فقط هناك الدفره بمالباتي يعني نامدار بونه مشهور بونه يعني يك جوان مالباتا يعني شيخ اختبيه خود جوان رازي يعني يك مثلا شيخ وبحث كرت بيشيده وبعد نافي درباس كرت الشيخ شمس الدين قطبي اخلاطي بريفكانيه يعني اوجب مالواتي وها مثلا نافدار مشهور اخلاطي بلي اخلاطي شنو هلا باشوري كردستان الويدري بريفكاني الجندي بريفكاني بيجيبونا مدرسه فاكرنا يعني مالباتا الشيخ عبد الرحمن اختبي يجي بافي الشيخ حسن نوراني يعني وقت جوج مسرجي هلا قرطلانا سيرتي هاتنا لو يدري مدرسة أفاكرية ويعني يعني لسان مدرسة ساكنة فقط ما مستاذ زين العابدين الزنار خود جاي رازي بالسر بحياة الشيخ عبد الرحمن أختبي يعني خبتية يعني أو بعد كدبي الشيخ عبد الرحمن أختبي السالة 1805 ده بينجي ميلادي ده هاتي الدنيا لا أختبي هاتي الدنيا ودبير إفارة إني وتسيه ما رب الأولي هاتي الدنيا وقت برايمج بعسكر ما مسلم محمد بعسكر يعني عولي بابا خواه يعني درس علمي دستينه باشي دچه باشوري كردستان الوي دري مدرسه فقط تشتيغو ما بيست يعني من فهم كر الوي دري دبي بافا بافي وفات كاو تي كشونا بافي خو الوي دري دبا مدرس درس زيد ده فقط وقوت اما چما دفج مدرستي برده دفج اجاري بشنا بركه يعني مساعده به وقت ما هات متخوازن براستي كم برنامه كعيسى ميواني ما وش قونيا هاتبو ما تخص دفي برنامج ميوان جمرة نبو نصيب نبو قسمت بل هر چقدر قوتي رو ننامه يجي ما آماده‌ای کربو ما بری ما داخوندن ام تخوازن جدن گوینا ام به سترانه کنم بره که بدنه ما مستا قدنا خوش بیر نکن قدنا خوش هنگف بر حق خوش حلال کن پیشی نام بره که از قدنا پیش بدیم ام سترانه کنم بره که بدنه تماشاوان هجا پیشتی سترانه خو و ما قدر کر ام بش دیام نه بوره بن. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسولنا صلى الله تعالى عليه وسلم أصحاب الأجمعين.
بني شوق أكلا غنسي برا لتشيا بتشيا نخيني لا ويرو سران قريمتي قميني بنا باي خبر في جوابك نخيرج مراتيني بدستي كي خياسن كلام شكرنا بشجوت جندرمي اسنقوليني لبري بيدانا انقره شودي ورقو فينا وحزار بنست مريد ما فيني خوجل يا خوج جمهوريتي خير انك خير نبيني اتل سرتري ولات مشرش على رزارات شيني دبلا بسندر سبدنا مريد فاقيني اكليت لي غل دري حجران مدرسان وان جاميني ونزاني لبشت اكي قياس قانونا ما بقانونا نقالوا دويلي وجنبيني الشريعه يا دين محمد كد دست شارت خو مكتب ليني لو ما خبرت باشر يا بكر رنگيني سرت المقال شيخ شاه أبرديني لا بلكي جبا خدنا أرجاشي من عافية وان مفيا داريني لا يرو بري شيخ عالمي بتمام سنجور كرنا دانا دار دويلي وجنبين لي أخلي لا براي درامت كل شيخاني براي لا تيفدايد بردني خداني براي لا تيخلي شوقاني براي لا تيقرتي قانون النظام السياسة ترساد قراني براي لولاتي خريب خريبستان دردك بوچه بدرماني براي حياني دنيا خشابة متكل مرقة محمياني لو يو يو عاشق امكاني ايوه اخي ربني شوق أكلا خن سبرا لنخستا تشيا بتشيا لا داول دري مالا شيخ سايد افندي فان مزقفت فان جامية بدستي كك اخياسن كلام شكر دانا بيشيا جوت جندرمي اسنغوليا لبري ويدانا انقرا شودي اورغو فينا وحزار بنسد مريد ما فيا خوجل يا خوج جمهوريتي خير انك خير نبيني اتر سرتري ولات مشراد شيناد غوش علي رزاي لا بسدر سبدنا مريد فقياي اكليت لي غن دري حجران مدرسان وان جامياي ونزان لبشتك اخياسن قانونا ما بقانونا نقالوا دويلي وجنبياي الشريعه يا دين محمد كدس شارت خوي مكتب لي لا يرو بري شيخ عالم تمام سرقون كرندان ناب دويلي وجنبياي
أخلي لبراي درابت قول شيخاني براي لا تيفدايت برديني خداني براي لا تيخلي يد شوخاني براي لا تيقرتي قانون ونظام وسياسة ترصاد قراني براي الولاتي خريب وخريبستان دردكي بوچه درمهاني براي حياني دنيا خشابة كل مراقم همياني لو يو يو عاشق مكاني أخي